yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi mo hani yettude mo waɗi ko yettire yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wiiɗo ka deftere makko teddude e yamiraka si wona yoɓe rew Allah e hoore ko ɓe rewata Allah kon ɓe rewamo kanko tun hara ɓe katidaare mo e goɗɗum goo ɓen seedo alaare ɓe teeɗo e goonga si wona oɗo Allah gooto kala ko neɗɗo rewi ko wona oɗo o rewi meere kala ko neɗɗo rewi ko wona oɗo o rewi ko addantamo nafa fottinantamo lora ko o gooto kanko Allah subhanahu wa ta'ala eɗi fuu ka tagugol e ka jeygol e ka handugol e rewede nden seedo nelaaɓe meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jeyaaɗo makko mo suɓi o ruri e meɗen o kafa e makko si Muhammadu kafaali e Allah itti sikke e goɗɗo goo e yimɓe ɓen nde tawno ko kanko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof si ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓen gasaani kafugol e Allah mo hewta mo gasta kafugol e Allah subhanahu wa ta'ala oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawi no jeeya e ko tippina e hoore makko o jangi ɗum e ɓanginani en tawata no lutti no jangi ha en darngal dawro konngol Allah subhanahu wa ta'ala qul innama umirtu an abuda allaha mukhlisan lahu ddin yeeto ɓeɓe mi nulma e muɗum an dey ko yamiraɗa ko yarew Allah subhanahu wa ta'ala e hoore ko rewata Allah kon kadi wona ya'a kafijo e makko hay e hunde idan jaka Allah subhanahu wa ta'ala kafidatake e muɗum mo rewi Allah rewali mo kanko tun dewal ngal jaɓatake en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule oɗo nelaaɗo e ɗeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal hanen dangal ngal dari ɓaawa ɗum jeyade Allah miɗo wasiyo hoore an wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo towuɗo nde tawno hulgol Allah ngol ko ngol watta ya waawa accude golle maɗa en ko ɗe himmi wo ko ɗe himmi ara firogol Allah subhanahu wa ta'ala kulol Allah ngol ko ngol waɗata ya accu faale maɗa en ko ɗe himmu ma wo ko ɗe himmi madama Allah yiɗaɗe accade waɗa ko Allah yiɗi kon idan ko ɗum waɗi neɗɗo on da'iman himo yamiri hul Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo noon ko tuma o woni neɗɗo moƴƴo o wiyete hul Allah sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko gomƴinɓe ɓen o noddi o wi hul Allah o ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati ko anen yo gomƴinɓe hule Allah no Allah huli haali hulde noon o wi ya ayyuha alladina amanu in tattaqullah ko anen yo gomƴinɓe si on huli Allah o ya ayyuha nabiyu ittaqillah ko ayyo nelaaɗo hul Allah idan jaka ko yimɓe moƴƴuɓe ɓen haani wi'ede yo hul Allah Allah ko ɓe noddi wiye hul Allah idan si neɗɗo wiyama hul Allah wona yo sikku wondema haray himo yawana kono wiigol neɗɗo hul Allah bi mana si tawi himo huli ko yo duumo e mum harawɓe waari si tawi no manquima ko yo eto ɓeyda hul Allah subhanahu wa ta'ala haray hulen Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah waɗɗinɗo e hoore meɗen gomɗingol jaɓa mawnugol fiyaake ko ko wiyeteɗo anniye Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi golleji ɗin ɗiɗi golle wonɗe ka kene e golle wonɗe ka gundo ko woni kon nder ko ɗum memminta koni kon ɓaawo idan kanko noon haaju makko on tigi ko woni koko woni nder ko wona ko woni ɓaawo idan wona ko memminoɗa kon o darata koko memminma kon ko memminiɗa kon ko ɗum e darata kanko subhanahu wa ta'ala idan ko ɗum waɗi haray oɗo ko wiyete anniye neɗɗo julɗo fof no haani andude ɗum no haani toppitade fii mum no haani andude golle makko ɗe moƴƴataka Allah subhanahu wa ta'ala ɗe heɓa joddi ko o faala kon si wona si anniye makko ɗen moƴƴi moƴƴugol anniye ɗen koyo tawde hiɗa golle ɗe Allah yamirma ɗen ko faandiɗa ko heɓugol weleye Allah e joddi makko ndi sabu ɗeɗo anniye golle ɗen ko kañum jokkata mbaadi noon kono anniye maɗe waɗi wo golle maɗe wa'ata kono anniye maɗe waɗi wo konnguɗi maɗi wa'ata no anniye maɗe waɗi wo kuuɗe maɗe wa'ata
anniye ɗen ko mbaadinoto ko embere no e golle ɗen ko mbaadinoto ko embere no anniye ɗen wayi noon anniye ɗen si moƴƴi golle ɗen moƴƴi si anniye ɗen boni golle ɗen boni haysi ko moƴƴe wonno ka kene haysi ko juulugol haysi ko hoorugol haysi ko okkugol haysi ko yaagol hajjoya si tawi anniye ɗen boni fii ɗum no moƴƴi ka kene woni taa ɗum moƴƴi ka maɗa julde nden no moƴƴi kono noon ko si anniye ɗen moƴƴi hoorugol ngol no moƴƴi kono ko si anniye ɗen moƴƴi okkugol no moƴƴi si anniye ɗen moƴƴi sina ɗum haray golle ma moƴƴe ɗen ka kene si anniye ɗen moƴƴani ko bonɗe wonanayma an idan anniye ɗen ko golle ɗen ko jokki ko anniye ma ɗen si anniye ma ɗen moƴƴi golle ma ɗen moƴƴi si anniye ma on boni haysi ko golle moƴƴe golluɗa golle ɗen ɗe bone ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe andini e wondema haray o ko wiyete anniye ko hunde himmude hunde nde tawata hiɗen hani toppitade muɗum dendagal golleji meɗen woni golleji adnayankoji woni ko golleji latarayankoji ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis mo anduɗen hadis mo umar ibn al-khattab radiyallahu anhu o itti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bukhari e muslim o addi mo ko defte maɓɓe ɗiɗi selluɗe o wi kanko abu umar radiyallahu anhu o nani nelaɗo no maata sallllahu alayhi wa sallam innama al a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa umar wi o nani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maata golleji ɗin allah ko daarirtadi ko anniye jommum ɗen kala golle ɗe golluɗa kala konngol ngol wuuluɗa kala ko huuɗa allah ko dartirta konko golluɗa ɗon e konko wuuluɗa ɗon ko anniye maɗa ɗe idan neɗɗo fof no mari e nder golle makko ɗe o golli ɗen golle moƴƴe ɗen na golle bonɗe ɗin ɗi neɗɗo fof no mari e golleji makko moƴƴi ɗi o golli ɗin ko anniyi kon si o golli ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah daarata mbaadiji monɗin onon julɓe ɓen allah daarata jawle monɗen onon julɓe ɓen allah ko daarata ko ɓerɗe monɗen e golleji monɗin idan ndaarugol ɓernde nden ko ndaarugol anniye ɗen allah subhanahu wa ta'ala sa immike juulugol na julde nden o ndaarata taw ko honɗum immima ya juulu fii hon wona juula saɗa hoorude ñallal ko o ndaarata wona ñallal ngal howruɗa ngal taw ko fii honɗum horanɗa ngal ñallal wa kadalik sa yehi darnugol l'école ko o ndaarata ko honɗum joɗɗaniɗi ɗiɗa ko honɗum tañƴiniɗa a heɓay haa yahuɗa diɗɗa o l'école darnugol sa yahi udditugol duɗal ko o ndaarata wona duɗal ngal e ɓura noon ko minkete ko mo ndaarata kam ko honɗum joɗɗaniɗi ɗiɗa ko honɗum memmimma ɓernde nden haa tawi wiiɗa ma mi yaha mi acca yeygol mi acca remugol mi acca ɗum ɗo mi yaha mutta duɗal ko ɗum natma hawa ɗum allah ko ɗum ɗo ndaarata kam si tawi anniye maɗen e ɗum ɗo ko moƴƴuɗe golle maɗen ɗe moƴƴi si tawi anniye maɗen ɗo wona fi allah haray anndu a yanike mere am gandu en ɗum idan kala golle ɗe wonɗa e gollude ɗen woni ko darnugol juulirde woni darnugol l'école woni hawtagol alyatima woni oktorgol miskinɓe woni ko juulugol woni ko hoorugol woni ko yaagol hajjoya kala golle moƴƴe ɗe foftuɗa gollugol allah ko ndaarata ko fii honɗum faandiɗa haa waɗoɗa ɗe golle ɗo si tawi ko allah faandiɗa to waɗɗa allah subhanahu wa ta'ala yoɓete o weltanama o ɓeydanima kadi si tawi ko goɗɗum goo ko wona allah subhanahu wa ta'ala faandiɗa bimana ko yimɓe ɓen faandiɗa e muɗum a waɗi l'école fii yo wiyeyi alhaji kaari no kelɗi on no waɗani men l'école hunde kaarijo tawi ko ɗum faandiɗa nder ko ɗum maɗa nder sa udditoyi duɗal jannugol tawi ko waɗirɗa ɗum ko ɓay a ndaari udditunoɓe duɗe ɓe neeɗi ɓe heɓi cuuɗi e mum ɓe heɓi ottoje ɓe heɓi jawle an kadi ɓay jata mbuli no heɓo ɗum ya accu yeeyigol yaha waɗa duɗal an kadi ko ɗum naɓu ma ko ɗum marɗa to o mara baraji tawi hunde nder idan golle ɗen ko anniye ɗen allah subahana taala ndaarude wona golle ɗe waɗɗa ɗen ko anniye ko anniɗa kon ha golluɗa أيها المؤمنون يقول ابن رجب في جامع العلوم قال يحيى بن كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وقال ابن حزم النية سر العبودية وروحها وقال سفيان الثوري كانوا يتعلمون النية كما تتعلمون العمل فأنا يقول به حرى يكيد وقرم فوقه
ibe yewta en tigi tigi ko woni kon nafoore e anniye oɗo wiyeteɗo ibnu rajab o wi'i wondema wiyeteɗo o ibnu yahya bun kathir o wi'i onon mofte ɗen onon julɓe ɓen jange fi o anniye tawa ci fuɗɗoɗon gollude sabu anniye on ɓuri wonde nafa ɓuri wonde important ɓuri himmude e ɗi gollugol ngol ko waɗi allah subhanahu wa ta'ala si a golli gokkunni tawi ko fi makko golluɗa ɗum no ɓuri e ɗi ko golluɗa ko ɗuɗuɗe na makko fi makko yani darɗe ɗiɗi pet e juuluɗa tawi ko fi allah juulirɗa e darɗe wuluɗe juuluɗa fi yo goɗɗo yi o mantema coobe ma ko darɗe ɗiɗi ɗen allah mari haaje mum na golle ɗuɗuɗe waɗi o wi li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan allah ko addiri on ɗo ko ndaarugol ko hombo e mon ɓuri moƴƴude golle o laali yabluwakum ayyukum ahsanu amala na ndaarugol ko hombo ɓuri moƴƴude golle idan golle moƴƴe ɗen ko golle gollaɗe ɗen tawa ko fi allah jomum golli o wi e andine fi oɗo anniye sabu andinangol anniye ɗen ɗum ɓuri himmude ɓuri hittude e ɗigolgol ngol ibnu hasmi o wi kanko anniye ko ɗum ɗo woni gundo dewe ɗen ko ɗum ɗo woni ruhu dewe ɗen kadi dewal ngal alda e anniye ala nafoore e bal hayso ko golle bonɗe golluɗa si tawi wona e anniye golluɗa de allah nangirtama si goɗɗo joni ƴetti finkaari tuggika nuuru maɗa ɗo wi ya wiu la ilaha illallah na gonga kono an hiɗa fiɓi la ilaha illallah ko gonga ta ɓernde maɗa a wowli fiite a maawi aɗa nangirtaki ngo konngol sindo ko an anni wowɗum haɗa na juɗɗo aɗa kadi tan idan anniye ɗen ɗaɗɗa hay golle bonɗe sa forcirade ha tawi na anniye ma waɗɗade allah nangirtama idan waka dalika golle moƴƴe ɗen kadi sa golli tawi a anniyaki a mara baraji ko ɗum waɗi naafiɓiɓe ɓe juuluno ɓe hooruno ɓe jokkinkino ka jihaadi ɓe ƴettuno jawkoye maɓɓe ɓe okkinkini fi allah kono tawi wona e hoore anniye maɓɓe ko fiyoɓe heɓu kaɓe wona tawi ɓe marajorika allah subahanahu wa taala idan oɗo Sufyanu Sawri o wi ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe attiɗo e hoore ndiɗo leydi kamɓe ɓe janngayno fi anniye wono enen janngirten ni hannde fi golle anniyatu inda alfuqaha laha ma'nayani al awalu التمييز تمييز العبادات بعضها من بعض تمييز العادات من العبادات الثاني القصد وهو الإرادة البائزة على العمل بمعنى هل العمل يقصد به وجه الله أم هناك أمر آخر أريد بهذا العمل قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فبمجرد الهم الصالح كان العمل صالحا يثبت به الأجر وذلك لفضيلة النية الصالحة haray ko wiyete kon anniye karama koɓɓe darti ɗum moƴƴe ɓe wi ɗum no mari ma'anaji ɗiɗi konngol anniye on no mari ma'anaji ɗiɗi ma'ana arano on ko sendindirgol dewe ɗen yoga magge e yoga en anndi fana e alansara fof ko ñalawma juulete fof ko darɗe nayi juulete ko honɗum waawi sendindirde hakkunde fana e alansara tentisi ko saayi goto ɗi juula hon sendirta ɗe ko anniye ɗe si wona ɗum fana ko nayi alansara ko nayi fof ko ñalawma kadi ko sendi hakkunde majji kanji ɗiɗi ɗum ɗo ko fana ɗum ɗo ko alansara ko anniye ko sendi hakkunde ñallal hoorangal tawi ko korka farilla ma ñallal hoorangal tawi ko korka sunna kon ɗum fof ko accugol ñamugol yargol e rendigal ñallal ngal gana e ka fajiri feeri hanange muta ko honɗum sendi hakkunde majji kanji ɗiɗi ko anniye ɗe ko anniye ɗe watta ɗum ɗo ko farille mone hoorde ko anniye ɗe watta ɗum ɗo ko sunna mone hoorde idan ko anniye ɗen sendidiri hakkunde dewe ɗen ko anniye ɗen kadi sendidiri hakkunde aadaji ɗin e dewe ɗen ko anniye ɗen sendidirayma ko komin wadde ɗo ko aada mi woni e wadde ko komin woni wadde ɗo ko dewal woni e wadde ko anniye ɗo sendiranaymaɗa si wona ɗum sa yehi lootagol hakkunde lootagol lakke nangi meɗa lootade e janaba waɗɗi ke meɗa lootade fof ko lootagol par ce que lootagol ngol ko ɓandu wotu ɗum lootata ko ndiya wonɗa lootal ko sendi hakkunde majji kañƴi ɗi gonɗum ko anniye ɗen idan anniye ɗen ko kañum sendidirta hakkunde dewe ɗen ko ɗum sendirta hakkunde dewe ɗen kadi e aadaji ɗi e ɗimmum ɗum ko faandagol ngol ko honɗum faandiɗa fii honɗum wonɗa e gollal anniye noone ɗimmo on bi mana maana ɗimmo on ko anniye ko honɗum faandiɗa hiɗa gollude ko immima kon e gollugol golle ɗen tawsi hala ko faandiɗa ɗum ɗo ko fiyo allah subhanahu wa taala welto o ɓay allah yamini a wadde ɗa wadde ɗum ɗo fiyo allah yoɓe
si tawi ko ɗum woni ko ɗaɓɓato kaano ton goɗɗum goo ko anniyiɗa ko faandiɗa tawa wona ɗum ɗon ko subhanahu wa taala no wi noon man kana yuridu alhayata addunia wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladina laysa lahum fi lakhirati illa annar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu yasnaun kala mo tawi faandunde makko ndin e waɗugol golleji makko ɗin ko o faali ha o golli ko fi yo heɓu adna ɗo tum ko ɗum faandude makko nde Allah subhanahu wa taala wi oɗo tawi ko adna e cuɗaɗo adna woni ko faandiɗa ha golluɗa woni ko qur'ana jannguɗa woni ko a hooru woni a juulu woni a okku woni a darna juulirde woni a waɗa l'école so tawi ko adna faandiɗa nder ton allah wi no waffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubqasun min timminana eɗen joddi maɓɓe ndin toon ne uydata hay hunde kono noon ko ari ɓaawa ɗon kono hoɗɗini ulaika alladina laysa lahum fi l'akhirati illa annar ɓeeɗo golluɓe fi adna tum tawi ko ɗum ɓe faandi e golle maɓɓe ɗen ɓe maraka laakara siwana yiite aldanne jeere idan ko honɗum waɗi ɗum ɗo ko anni e ɗen faanude neɗɗo woni nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mo himmi mo faalama gollugol moƴƴere kono o gollaali moƴƴere nden o windante moƴƴere woɗani si neɗɗo on faandi ko gollugol ko moƴƴi kon o golli ko moƴƴi kon o windante sappo baraji idan nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis goo ɓe maaki yimɓe ɓen ko nayo neɗɗo allah okkimo jawdi okkimo gandal o ƴetti jawdi makko ndin o golliri fii allah ka allah faala ɗon fii yo allah welto kadi goɗɗo goonoɗa o mala hay fus ko miskino kenɗe ɗen fuu kono himo jogi anniye ka nder ɓernde makko si allah no okkoraynomo ko okkori o wonɓe wadde ɗi piji ɗo ko kanko kadi o waɗayno hono ko o wone wadde comme ma ɓuri nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ɗiɗo ka baraji hiɓe fota ani yahuɗo ƴetti jawdi muɗum ndin darni juulide te ko fi allah o darniri e miskino mo tawi ala hay mbuɗo bajjo kono himo jogi anni kanko kadi si allah okkoraynomo o waɗayno hono ndeɗo ma ɓuri mayre oɗo e waɗɗo ɗum on ka baraji hiɓe fota fi hon ɗum sabu himo jogi anni himo fiɗi himo desidi si allah okkimo oɗe ɗum ɗo ɓe maaki e neɗɗo goɗɗo goo allah no okkimo jawdi kono gandal ala himo jumpude waɗa kala ko faala kala ka pankare watte ko kanko wonta sabu muɗum kala ko addete e leydi ndin ko harmi ko kanko wonta sabu muɗum kala yimowo kanko finansatamo goɗɗo gara kadi no ɗa ko miskino e cenɗe ɗen fof o ala hay hunde himo joƴƴi anni ka ɓernde makko min kadi somi heɓayno feere siga ko woni waddude ɗo wallugol ɓe yimoɓe darnugol ɗi baaji addugol ɗi piiji harmde ndi leydi min kadi somi heɓano feere waɗen hono ko woni wadde kon ɓeeɗo ɗiɗo kadi ko fota bakkar fi hon ɗum oɗa o gollaali kono himo jogii anniye waɗugol ko oɗa waɗi kon madama anniye ɗen no ton ko feere mum o ronki sindo heɓi feere waɗay nera sallllahu alayhi wa sallam maaki kamɓe ɗiɗo hiɓe fotata jog bakkar قال صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يزيد الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمسة إلا تاركونا في ذلك وهم بالمدينة فقيل له كيف ذلك يا رسول الله فقال حبسهم العذر فشاركوا بحسن النية رواه أبو داود والبخاري نلا صلى الله عليه وسلم ñandego ɓe yalti ɓe heka hasba tabuk gere mo annduɗen satteni ko woni muɗum kon e naange wulnge e soñdia e angal goɗɗum ɓaawo ɓe yehi haa ɓe hewtoyi hiɓe wonde sahabaɓe maɓɓe nelaɗo yeɗɗiti ndaari sahabaɓe ɓe maaki woɓɓe no ka saare madina ɗen acci woɓɓe ka madina ka saare ɓen e yahataɗo haɓen hawre mettayde heeferɗe ɓen ma taƴiten ɗo aynde soñjoɗen e mayre ma heege nanga en ɗo ma dépensen ɗo mbuuɗum si wona enen e maɓɓe hiɗen fota joddi en heɓay ɓe heɓe ko yumɓe non en de hawni haalanaɓe moƴƴa ɓe wi nenaɗo ko honno ɗum wawi wonirde
hiɓe ka cuuroye maɓɓe e ɗowdi moggo ɓeyguli maɓɓe ɗin hiɗen ka buure ɗo e ngenaga hiɗen tampa ɗo ɓe heɓa hono ko wonɗen heɓude ko giɗen ga hono ɗum waɗa wonirde nelaɗo maaki ni hiɓe madina kono ko nganto haɗiɓe argol ɗo si wonano nganto ngon ko ennemi maɓɓe wondeno ga idan ɓe kafidi e meɗen golle ko wonɗen e gollude kon ɓe kafidi e men joddini sabu moƴƴugol anndi e maɓɓe ɗe idan ɗum ɗo koye golleji ni fof si hiɗa mari anniye pellet si allah okkorima ɗo bajji guduɓe hara mbuɗu fawaɗe hoore majji ko yarete hajju a yaha tawi ɗum noon a décision maɗa ko tongi koɗe timmude junngo ma hunde hattama yaha kono a heɓali sabu o anniye maɗa ɗon an e yahuɗo hajji on fota bara si a moɓiti fof a moƴƴini passeport ma on a préparé fof ha moƴƴi a anni ko yahugol nawnare heɓima tawi a wawata yahude ko nawnare nden haɗi yaha ɗum hatta an e yahude no fota bara si tawi a engage ko yahugol a préparé fof iɗa décide a yahay kono naɓoɓe ɓen wi a ma yaheteɗo ko momɓe wi tigi tigi on hikka mi newnanalima an sigama argol ɗo hatta heɓa joddima dama jogui anni idan islamu na hunde takko yoni ya heɓo anni e waɗgol hunde nden fiɗa ka gandema pellet si wona goɗɗum sakkima a waɗay ɗeɗo golle allah subhanahu wa taala waɗa joddi timmude idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko tongiɓe haɗiɓe argol tawde e men ka jihaadi ga ko moƴƴigol anni e ngal ko pette tongiɓe idan ɓe kafidi e meɗen en joddidi sabu moƴƴigol anni e ɗen jaka anni e ko hunde himmude si neɗɗo heɓi anni e moƴƴe haysi golle ɗen ɗuɗirani mo sabu angal heɓugol feere ko gollira hatta heɓa jodi si neɗɗo heɓi anni e bonɗo ko ɗuɗɗini golle wo ko meere anni e bonɗo e golle ɗuɗɗe ko meere nafata ko waɗi kala neɗɗo gollirɗo yiingo tawi ko fiyo yimɓe ɓen mantumo fiyo yimɓe ɓen coobumo fiyo yimɓe ɓen andi tanmo ko woni wadde kon tawi ko ɗum woni gollirde yawma qiyamate o aray allah yoɓa golluɓe ɓen fi makko ha gasa o wiya onon gollirnoɓe fi yimɓe ɓe yehe ndara ko ɓe jodi yingo maɓɓe idan fi honɗum ko anndi e moƴƴe ɗen waɗi o neɗɗo mo yahaali jihaadi ɗo kanko e yaaɓe jihaadi ko ɓe gootum en anndi neraɗo makine hadis goɗɗo goo ida ltaqa almuslimani bi sayfayhima falqatilu walmaqtulu fi nnar qila lahu ya rasulallah hada alqatilu fama falu lmaqtul qala innahu kana yanwi qatla akhihi ɓe maaki kamɓe neraɗo sallllahu alayhi wa sallam si julɓe ɗiɗo fottimo kala no laggi gafa muɗum mo bene jogi anni e wargol oya ɓe piiri goɗɗo maɓɓe wayi oya ɓe maaki warɗo on e waraɗo ɓe ɗiɗo kala ɓenaɓe ɓe yi sahaba wi en nelaɗo waraɗo on warɗo on min andi o naata yiiɗe ɓay allah wi oman yaktul mumina mutaammidan fa jazauhu jahannam kala warɗo gomɗinɗo hara o tewi pas joddi makko ni ko jahannam hi oɗo no waraɗo ko honwon fiyake makko hono wonata honata ka yiide hoore ko wara e hoore toñe nelaɗo maki ɓayi hari mo jogui anni e kanko kadi wargol ɗimmo makko o warama kono kanko kadi o maydi e anni e wargol ko heɓali feere woni o ya attimo ma ɓurmo doole kono anni e fof ɗo fota idan ko ɗum waɗi kamɓe ɗiɗo fof ɓe yahay ka yiide idan honɗum waɗi oɗo warɗo waɗɗinanaɗo yiide e neɗɗo mo tawi o warama sindona anni e makko bonɗe ɗen ko neɗɗo aljanna wona noon kono sabu anni e makko bonɗe ɗen waɗi o woni neɗɗo yiite honɗum neɗɗo moka yiite na hoore o waɗi kono mo jogui anni wargol hoore ko ɗum waɗi neɗɗo no haani andude anni e mum ɗen o moƴƴintina ɗe o anni o hunde moƴƴude si neɗɗo anni ko moƴƴa hara heɓi probléme haray ɗeɗo anni en ko ɗum waɗi neɗɗo julɗo on simo haani etade mbawdi makko ndin fof e feere makko nden ha hara o gollata golle wo golle si wona e hoore anni e moƴƴo hara o gollata golle wo golle e hoore anni e bonɗo sabu anni e ɗen ko ɗum ɗo woni golle ɗen si anni e ɗen moƴƴi golle ɗen moƴƴi si anni e ɗen boni golle ɗen boni idan wona ko neɗɗo woni wadde kon tun ndaarete allah enen ko ndaarata ko wonde e wadde kon ko kenen allah ko ndaarata ko honɗum woni e waɗinde fi honɗum woni e waɗande wonde e wadde idan si tawi woni ko woni ka kene ko woni ka gunndo ko yaadaali haɗa jomum probléme ko
أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها بنعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن الإخلاص لله هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، فعمل بلا إخلاص لا أجر له، وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. وما وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه إلا بإخلاصهم وصدقهم. أما حقيقة الإخلاص هو صدق النية مع الله. الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله. الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. أما المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. يأتي الله سبحانه وتعالى نعم الإسلام نعم مطيب مبين نسير كنت مبين نسير محمد كجيا مكة الله مكة إلى نكرم رجل الله صلى الله عليه وسلم ابن من صحابة الإسلام. فأنا يقول بأني حري لا فينا نقول الله بمعنى قل نقول تولي أقول ko faandiɗa ko Allah wona goɗɗum ngo ko wona Allah. ɗum ɗo ko ɗum woni sibasma golle o golle. neɗɗo fof kadi ɗaɓɓowo ko ɗo woni kattude ɗaɓɓude makko noon. kala ko neɗɗo waɗi harna e hoore ɗum ɗo yo anndu haray ko yanga e hoore makko woni. idan neɗɗo fof no haani dartude hoore mum golleji mum, ka juulugol makko, ka howrugol makko, ka janngugol makko, ka jannugol makko, ka waajagol makko e ka ittugol makko sadaka. kala ko watta kon yo ndaar ko fii hon ɗum woni waɗande. so tawi ko fi Allah o mali, si tawi goɗɗum gono toon wona fi Allah yo eto haa ɗum iwa toon, si wona ɗum haray ko perdi. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الأرضياء. نلا ما كي كورمي هولande on kon fo no julluɓe wona zina wona beere wona riba ko ɓuri hulande on ko ko wiyete sirku to soko, sabu ɗum no heewi jungo julluɓe hakki ko yiɗi ɓen nelaɗo ko ɗum woni ɗum nelaɗo maaki ko yinagol gollugol golle ɗe Allah yamirma, kono wona Allah wonɗa e ndaara sono ndaarde ma, ko yimɓe ɓe wonɗa e ndaara sono ndaarde. idan laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni fondation golle ɗen. kala golle ɗe tawi wona fi Allah tun ɗe gollira ɗe mara joddika Allah subhanahu wa ta'ala. kala julde nde neɗɗo julta e nafi Allah o julri nde nde mara baraji. kala dokkal ngal neɗɗo dokkokki tawi wona fi Allah ngal ngal mala valeur. idan tigi tigi koyte laɓɓingol kon ko moƴƴingol anniɗe wondude Allah subhanahu wa ta'ala, golla ko Allah wima kon tawa kadi ko fi Allah gollirta. yonata tun gollugol ko Allah yami ko ma tawa kadi fi makko gollirta. idan laɓɓingol ngol ko yo taw dillanɗe neɗɗo on e deeƴanɗe makko ɗen fof ko fi Allah subhanahu wa ta'ala. laɓɓingol ngol ko yo taw golle maɗen ka kene e golle maɗen ka gundo fof ko gootum. laɓɓingol ngol ko ɗum ɗo. amma neɗɗo laɓɓinɗo on ko honɗude neɗɗo laɓɓinɗo ko neɗɗo mono golla sanga nde o golla o ɗaɓɓata yimɓe ɓe mantumo, o man ɗaɓɓata yimɓe ɓen niimo, kala ko waɗi kon kanko ko fi Allah subhanahu wa ta'ala. anno jeeya e alamade yiinagol neɗɗo mo tawi siko kanko e jama on mo softi o golla o wakkiloto, siko kanko tun o watta hay ma hay so waɗa ko kon gelni o waɗa. no jeeya e alamade yiinagol neɗɗo on tawa so o mantama o ɓeyde wakkilare, kono so o miñama tun o accide golle ɗen. a way ko nuwonde waɗa mimiji akkidi Allah wonɗa gollan fi goɗɗo felima ɗum hande golla. kala golle ɗe tawi sa felama e fimum acci tawi andu nafi Allah wonɗa waɗinde. si tawi ko fi Allah wonɗa waɗinde nafi hay goɗɗo felma hay o yennuma en mo hatta golla par ce que laka konɗa gollal ko Allah. idan wona tan ko darata ko Allah monɗa golle fimum o. idan neɗɗo laɓɓinɗo ko neɗɗo suuɗowo moƴƴi mum ɗin hara yimɓe ɓe andataɗi, wonno o suuɗita bonɗi makko ɗin yimɓe andude. yani
si tawi himo fonti joni qur'ana himo jangude goɗɗo wi assalamu aleykum o ƴette qur'ana makko mo suuɗa fiirta on aɗa nayi jaka kaati jangde nde meɗon mo jangude ƴette qur'ana makko mo suuɗa naatuɗo ɓandu janngo qur'ana won ɓay si tawno hayɗa jooɗino heɗa yarde beere so wi salamu aleykum a suuɗayde ka so wi salamu aleykum tawi a fiimeno a suuɗaygol ka idan kala bone mo jokkunoɗa ka suuɗi goɗɗo wi salamu aleykum a suuɗa golle ɗe idan suuɗirni kadi moƴƴima wota jab goɗɗo anda moƴƴi ɗon ɗa wadde sina moƴƴiɗi tawi ɗin feere alamaɗi anndota wa ko wanaɗi ka kene amma ko heddi kon naafiloji tawi ɗin ko hakkude ma Allah subhanahu wa ta'ala hay hoorugol ñallal maɗa ngal hooru hara mo ñaldiɗuɗa tan marché anda a hoori hooru hara mo accuɗa ka suudu anda a hoori hara ko andan ma a hoori ko Allah subhanahu wa ta'ala kono so tawi a hooray kono mo fottuɗa waydo ha o anda heɗa hoori andu haɗa golle maɗa marsani الإخلاص ينجيكم من إضلال الشيطان وإغوائه قال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لا نقول الله سبحانه وتعالى دون دند نت الشيطان واو الممجند ندند مكان الشيطان بين دم الشيطان كأوين دري الله سبحانه وتعالى نجيانو الكم بدي بوين دري مندين كشيطان بين الله سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين الله ميولي منغو مارانو ممجنا جيار مارا فم إلا عبادك منهم المخلصين أو منهم المخلصين إذا كلا بسيط سوانا جيار ما بتايكو لأبنا ببن ما لأبن ببن يعني غير ما أن تاكو في مريري ما كت بيدو سيطان واوتار amma neɗɗo mo tawi o gollay kono naafi Allah tan o gollirta setane ko fala wadde mo waɗen al-ikhlasu tariqu an-nasri qala sallallahu alayhi wa sallam innama yansuru Allahu hadhihi al-umma bi da'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim akhrajahu al-bukhari laɓɓinangol Allah ko ɗum watta ha Allah walla yimɓe ɓen nelaɗo mak sallallahu alayhi wa sallam ko Allah wallirta ɓeɗo mofte ko sabu loɓuɓe maɓɓe ɓen sabu julde maɓɓe nden sabu du'a maɓɓe on sabu laɓɓinangol maɓɓe Allah ngol qala ka'abul ahbar man ta'abbada lillahi laylatan haythu la yarahu ahadun ya'rifuhu kharaja min junubihi kama yakhruju min laylatihi ka'abul ahbar o wi mo immike nder jemma ka gooto anduɗo mo yiƴatamo o rewi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ɗo no annda yingo hunde nattata allahumma sina so towni hito fiyo goɗɗo nan rewa Allah nokku ka gooto sotakima sina Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɗo sa waɗi ɗum a yaltay e bakkatuji ma ɗin wonno yaltirta noon e jemma ma wa fi sahihayni sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh wa dhakara minhum rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi arika Bukhari ka Muslim ila sallallahu alayhi wa sallam be wowlani en fi yimɓe jeɗɗo ɓe ɗo ɓe darata ko kanange dangal ɓe maki yimɓe jeɗɗo ɓe ɗo Allah dartoyaɓe ka le ars ko ɗon ɓe darto ha nange dangal ngal lannatu nange memata o janti e maɓɓe aaden gooto neɗɗo ittuɗo sadaka o suuɗi sadaka on haa tawi nano makko ngon annda ko ñaama ngon ɓoftuɗon mana naafi nano ngon e ñaama ngon ɗon kay anndude mi mana o jonni wonɗo ka ñaama wonɗo ka nano anndaani hakkin ko suuɗi gon o jonna wonɗo ka ñaama makko ɗo hara wonɗo ka nano anndaani sabu ngal gollal makko ɗon suuɗugol sadaka on na sadaka on sabu suuɗugol makko sadaka on Allah subhanahu wa ta'ala ɗowdino yeymo ka ɗowdi arsu muɗum yawmal qiyama ñande tawi ɗowdi wo ala finandi ɗo idan ɗum ɗo ko holli ko wondema laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ko hunde himmude si tawi neɗɗo mooɓi dongal golle e ɓaawo laɓɓingol hara yo anndu ko mere wone yangade Allah koko herti fi makko kon ko golla fi makko kon woni ko laɓɓi kala ko neɗɗo golli tawi piiji tati ala nder ton hara yo wattede golle ɗemo go'o si a golli golle tawi na Allah yamirma ya gollude a golli golle tawi naano nelaɗo wino yeɗe gollire noon a golli golle tawi wona fi Allah golluɗa yiɗo tati si yalti e golle hara e golle ɗe ƴettaki ko Allah heɓata ngel ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم افتح مكامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر